e feololo ana i talanoanga matai mana ia o onga ia menilango fu ele o ngatusa malemele te vai ai le tuspa ia pe o ga e lo le fa penga ku ga ilu lai o menga le ko pe fo le malolo inga ka ar ke mi nang fa mai ngo ka kalo ai se ngo ka kalo i malolo sa la la so the practitioner or the doer or the performer o Yesu o le object o langa fa winga o le kisiang fa pe fe la fa winga i le nganga pa ia po le fa tonu fo o se tasi ina ia fa winga i le nganga pa ia ma si le fa me pem fa nga fa tonu fe nga wa ia le mero fa unga you can't do it because it's something beyond our power, our ability. Ele me tātou na whai, o le me whai ele atua, ia i tātou. Ia, whātaro whātu le neia fiafi le tāpura kala me masani o le Talanoa le Uso. Ma lo le soifua manuia, ma lo le langi e mama. Ia, si pere vi inga, le whawhitai i le tua, lona mea lofa reola. Ia le fo mawhai o na tātou toi wheiroa i e fo i le nei mai aso. I runga o nei fiso ta inga o te penga whai lang. Whai ei o na tātou whasoa, whetu whai. Ia, ila na fionga pa ia. Ma lo lava le soifo maua. Ia, whatalo whatu foi. Au whai ngā luenga le tua, po whia lava i tu e wha korope. Mo meile nei whasalonga. Ia, whamanuia le tua e tu sai ma le ngā rurue. Whai alwhinga ngā lo le tua. Ia, whatalo whatu foi le. Pa ia ma le mamalu le Ecclesia Grace Recipient Community Church le nei a fiafi. Ma lo le tāpua, ma lo le tatalo. Wa fo le wha moe moe o le porkarami nei. Ia, taton fo ia le fia fatalo fatu foi paanga wo le nei por kalame ma lo lava le ono sai fa ftai mo talo ka wale fa malo sino foi mali fa wa wina pe o le nei por kalame ia wa pe le nofo file mu le ngat foi le ia o le tu fa inga fa soina o le fionga ia le atua ia tu mau e peta to i le ola fatu tua ma fai le finga ngalo le atua ia nei tu la fatalo foi te maring o le Grace Recipient Community Church na sunga Efeso Fonoti ia au ke manato le ata fa lo le tata po fo le nei fiafi ai pea o kei doa le o le vai aso ngei le fai fui aso malolo le ama kai aso malolo to mitia onga i le o malolo fu ka por kala me mo se do vai aso ia na to aso pule aso a pe ma FC tina manga pe afa pe ka ke malolo ai ka ora se mea ama pera que marolo ngai skofio ia au ke loa fa pe ka fa pe kalimetina e si dia pe fa wa pe le ya si me le aziska wa longor kadi me yo adu me fa ya ngai ya le ke loa la fa pe malolo ngata mitia nga fa wa pe por clame ia ngai mo le e fa malusia foi ma wa ai o la fatu tua ia le nei a fiafia la kana i do foi fisili wa le ka ke ia ka upu le fisili matani ia le ka ke le io se vai nga fonga le a matai ona tau i vai nga o le tusi pa ia pa io tusi o la fionga feng tuai ma le feng fo o le ka ke i fisili kali fisili nei a fiafi wa mai tauina le fata waina o ia po le fa mama faina le o le fa upunga funga le fa unga ale nganga pa ia munisi wa onga ia te fa no so ia a le fisili o le atonu le mea tau o le fa unga ia po le ha fo i le mea tau le fa unga
ale nganga pa ia. E tu sai maoa onga de tu pa ia. No su fonti la stu ala le tolanga. Well, sana le terenia o onga faidea vaenga apasta. Então tu spa ia. Ia mai tau ina voletelo ni ia onga o ni whaasoa. Ia manila onga o whai inisio o ta ua au nā lea tua. I lea mata upu. So ile mātaula ia whai asi whelangan wai ma... Se winga i ma whaatataunga ua whai e tangata i lea lava mata upu o le whaunga ale ngangpa ia. Ia o le meo mai tauina ia u lava ia, personally ia u ia. O le telo nisio wa onga ma meo ua whai i e fuanga ele tuspa ia. E whiololo anai talanoanga mana ia o onga ia meni langa fui. E le o ngā tusa ma le mea leo te wa ai ai le tuspa ia ia pei fo i lava na masini ai le whaapai fo i a tātua pa anga mau o ia masi a tātua kāle sia fo i ia oa ornta upu le e le langona fo ngale pe sa o le to ina e tā le liu a popo oa e iai ona tūlanga onga o le meo matauina whai lava si te le o le whaamamafa ua whai e nisi o tangata fola le awhiongpa ia le tua i mta upulea. E le whaapela le manatu al Talanoa le Uso whaapea ua se sepe le anga pe le tatau. A le winga o le manatu ua ave le whaamamafa i le mea i le o matua whaamamafa mai. E le oltulanga ngā lai e le wa aia kuspa ia i le mea lea. Even e ui lava o le mea moni nā la tupu. Peo e sa o le tala le whaarong so i tātou o le fili o le mea moni po le fili o upu moni o tū maanga māsani. Pe whanau maola e tono se lotu e charismatic. Ia ma mea whapea nā. Nga muli ala ia ia anga mea u whaango lo kama mea u whaango lo fife au mea u whaango e whaila o ngā koloko tupu i whaala i o oe muli e ma whaia the same thing e au noa ma koe susoi va ai le lei pule i al tala tuspa ia pea pasta fo ngale u la vikala o sa go fai mai anga o le fafa pe o songa fa wele va sera uma de lima ia pasi me descupulanga sera uma de lima pasi descupulanga e le ia si koi kau pikido pe sa o ia kausanga ko se me va penga sa o yes ko na menga e un noa mal tango o ia faila o personal research ma sa ili tu sa mal leanga le lei mai o le tua. Ia ala mta upu e fesilingia pasta le mea lea o le whaunga le ngangpa ia. Ta ilo e o au ia personally, ta ulo le mea le whaunga le ngangpa ia. O le mea le sa ulo umafa o whau. O keriso. O le upu le sa ulo umafa o pia, ta ulo le whaunga le ngangpa ia. Wa e kauwa ai atu, e ka ulo le whaunga le ngangpa ia. O mea ia e mafa o whautangata. O le mana, o le whailoa mai i le makua pe se me wanga le a malua lii a alu la kola unga a kele ka whakangisi pe siva pe ala unga alu kele yo alu kele ma ngai eloquence whamero la ia ka o kia le whaunga Ile o mea ngā le kau over ai. That's not what I think the Bible teach. Wa a ka ulo le whaunga, o le mea wha ko rau tala e tau, o ma whau i a keriso, o le upu ngā whaunga e whaaliliu mai i le upu e lengi e sawe ma le ngoa le a keriso. The word is Christos. So a ka ulo la Christos, mea wha mai Christos i le e lengi a le mesa i le Hebrew. Le upu le a Messiah. So a fasa mo mea o le ua wha wina o le tangata po se tasi po o le ua wha wina o Yesu la le ngā. O le si manga i pasa kifi manga e tau wha pula i le ilo longo le ngana ia pero men kusa kuspa ia. O le upu ngā Christos, it's more than just a name. E le wha pia ngā o se ingoa. E o koe ngā meo ngā wha pia o skangaka e au lei ne wha pia. So au lei
Instead of vala au le ingoa. You call him il ko inga mea lai ai. So Yesu la o le ingoa le keriso e whapenga. The word Christus ole upu whamakala pe whenga mamam sia it's an adjective. O ila le longa nganga. Ele mea ka o substantive use of adjective. Ukusa lau whaingoa whaangaunga ia le upu whamatala. Ka ulola keriso. Kusa o le upunga lau ta uai o le tangata ua whaauina. O le ua whaauina. Kusa e mal Messiah il whengen kuai, a o le Christos ile whengen fau. O ngā e ka uloa la le whaunga pēr whapea ua upu whaitino po ua nauna whonga. O le upula ke vai ile ngā kusakuspa ia o le upu Christmas. Sa hua lola ia le ngā a whapea la veape, let's say se whapea. O te whaau ia te oi. So sui la whala i le fōlinga ua kriolo la ia le ngā pe on kako wā ai e le lukai whawha upo se fulma le vanu. Ai ia tūlanga whape ngā. Sau fua la tātou le wheo kako ma kerisiano, mantua o keriso. Ka ulola i o kako kerisiano. Le wheme kako spa ia, we are named after Christ. That's why we are called Christian. O le upula ngā Christian i le nganga kusakuspa ia. Ki kilo e pe fōlinga o se taunga fu e loa i tātou. Wa le upunga i o le Christianos. Ia le sau ai le transliterate kako whaasa mua o le kerisiano. Ia le mea kaunga i o tangata talitonu. Po so o Yesu po e ua muli i a Yesu. So a koe wha upula o le tangata wha tua o le tangata wha uina i le anganga pa ia. Ia wa o kulanga ngā leo kei loa ia au ia e tusa e male au o mai al kuspa ia i le mele tau o le wha uina. Po le wha unga a le anganga pa ia. Wa o la o mātau basta o le kelo mea le whelawa sa inge i o mea ia o le keringa ngalo i le tangata. O ina ua whaola ina i tātou. Le aonga mang kō kerisiano, ina ua whaola ina i tātou. O mea nei na tutupu ai. Ua whana wina i tātou e le atua. May you're given the right to be called sons and daughters. Ia o pe kelo may you've been given a new birth. O ina ua whana wina i tātou e le atua. Ua whaamangalo ina tātou ang sala. Ua ta ua miotonu ina i tātou. Ua ta upa ia ina i tātou. Ua ia i tātou le ola e whaavavau. Ua whaamau whailonga ina i tātou. We are sealed with the Holy Spirit. Ua papatiso ina i tātou with the Holy Spirit. Ile angang pa ia. Ma le mea na reka karangoa keminge. Ua whauina i tātou. Ile angang pa ia. O mea la ngā e tau ona i loa mamana tua le kerisiano. Inga ua whaola ina i tātou. O mea ngā kukupu ai. If you are a Christian, ele se meka os kerisiano ele i tau amiotunuina. Ele se meka os kerisiano ele i whaola ina. Ele se meka os kerisiano ele i taupa ia ina. Ele se meka os kerisiano ele i ate ia le ola e whavavau. O kalanga kuspa ia la ia. Ele se meka os kerisiano ele i whaamau whailonga ina. Ele se meka os kerisiano ele i papatiso ina. Ile angapa ia. Ele se meka os kerisiano ele i mea o mai ang kukupu ke minga whaola inga. Ie. Le ala sau ai ma le whauinga. Yes. Ile nganga pa ia. Yes. O mea o mga kukupu inga. O tele la o isi lave kukupu ngai. E kukupu mai o le mana tua al tangata. O le keminga whaola inga kupu ai mea ia. Po o le i loa foi. Po le mga whangafo tangata. Keminga whaola inga o mea inga kupu ai. Sometimes those things are not experiential. Leonga lau kala. Ele pase fanga, ele pase whaikili, ele ingi whailonga i loa. Pe lava o le whana wina o tātou le tino. E kele i loa keminga e whanga wai. Alau ia te oe mea uma. E te tau i la tali. E kakau i a oe, le kamaruka mamaru ki ngā. Same thing here le wha kerisiano. Le whanau fu. E wha lea ngā. Wa taua meo tonu ina i oe. Yes. Wa le i eise ma, wa le mafutanga le sa va mle tua ina wanga sala tangata. Whaola ina loa. Taua meo tonu ina oe. O to e fot pitanga le. O mea ang kukupua i le mea le. Pe a whapenga e mongi lau.
Yes. Whaolainga, Yeah. Anga isi whaolainga ngal whaolainga, e pewa kuala e ola i olang kua. Yeah. E whakala kuspa e koe ngā mea. I la vaenga de, e ai se me, e tā ua o se, whaunga whungare e mau o loa ai, po se whaunga e whaamalo loa. Le upua le whau. Yeah, e ai le tala tuspa ia le me pe ko nga pare last week lan ka ngol fo ya o te le o la fo ai o te le fo nga o le tau ya o te le o la lulu o te nga la o sele principal nga e le kai swinga e ai fo le me ta o e le o tanga ta uma e fai ma milionea a kusef sili e skanga kai le fi milionea e le fia mau olo. E lunga ska ke le fia mau olo. E fia mau olo uma. But the truth is, e leo tangata uma e wha mea lo whaina le tua i tua ngā mea ngā. Āranga o fia o ele fsili lea. Peise mea ta o se wha unga e mau olo aizesi. Onga ole mea lea leo ua tele anga ia onga ole o se kasi ka ngaka piko sili nga makaokia nga whainga le mea leo. Ko inga leo penny hin. To telo tātou o puku sawa. Kero raka o whase ina ma whaavalea ina e ka maa loa lea. Whakeka inga. These are the words from him. I wrote some of things down for me. All you have to do is to turn the engine on. That gasoline is already in your tank. It's called the anointing. For me, if you're not prosperous, you're not anointed. Where in the Bible that says that? This is from his very mouth. Whawhea kirsiango lai whainga ngāra ko loku I inkia. Whawhea kirsiango e lengi lava lengi mea ai isainga. Whawhea kirsiango lai sa moa lai ngalulu e a ki ngā ingam whai mea a lai makikiwa. Whawhea kirsiango I ngei lai makikiwa. O whea ngā melonga inga e ua leisi whaunga. So mea ngā I a uia. So ko e ngā onga ngā ele o whaia le upo le o mea lai langa whi o le mea naka whaira o kamare whaira o kawa aia kui you gotta plant a seed step in a step of faith plant a seed give that le are au whai o kupe inga ia whape ngā o ngā kupulo o wha makua I kere I lopo kasera o kala whai le mea o ngā samu ki apolo kis ale manu kuspa ia loa ia ua ki apolo loa pauanga o le mea kelo e au I atu ai ngā o ngā whapea le ai mase le ai pelo koe ngā mea o whea koe whanau mai o le mea lawa lue loku muli ia e au noa male tue ai lelei po le ar kala kuspa ia ia koe ngā mea po le mea le tusai ma o ngā kuspa ia pe sao pe ko me pe sao ka ko anga kama po le mea kaunga ia wa le au save u mea la ia le ia kama pe ni mala to pe o natural e mise la vai nei ta Samoa ma Pasifika e o fa isi pa langi ma ko I fa vale inga me le o pe fa ngo fienga nga fa longo Samoa le me uli ma pa langi nga lo fa longo le Samoa ke le va kula va pe kon fa longo ka u pe pa the nature le me ka longo ka u la nga lule nga le tua ia I tangata o le tua ele a fa inga fu ke po ai fia ia oi ele fia our target is this truth to be known this truth to be told o lo ia le fa na o le tua lai faithfully seeking the truth this is for you it's not for a straw man there and here malavanga e fai fika ia penihin this is not for you this is for someone that faithfully honestly seeking the truth and willingly obey the truth
Ia wa pe o isinga mea kau mau inga mea nga fa pe singia fo nga le i malolo inga ka me ni ana fa mai o mea nga le ko pe o nga e ro le fa pe nga o nga i ro lai o mea nga le ko pe fo le malolo inga ka ar ke mi nga fa mai ngo ka kalo ai se ngo ka kalo i malolo wo ma ia mo i fo nga ia la le malolo le mai o le mea nga le ko e se mea nga e ser ke mi lang fa ida kal ai fa ko lo ele malolo ka ka ia mai o le mea nga le ko e se mea nga e u lo pe mea nga ka wo pasi de polo wa so wa kom fe fa sa mo ku skala nga ka ma lo fa ar fe mai ia onga o fa unga le ke fa nga fa e u li mai so se ma ia malolo o le mea la pixile nga fa ngo fia ka ia le fio king around him ile mea ngo foi il COVID-19, AIDS, cancer. Feo ia nga faunga. Pe ki sau ke alu i mela i ka mai pe fa pe o sa onga. O ke le ropo sa onga le wa ole. Ele me clip nga mai ka ka ke. Se pe ia ka ele. E ka sasa ka pelo. Yeah, I think so. Si fa malo longa. Anga sasa pa u sasa o fa pe sole. E ka ki fo i ko nga faunga. That's the thing. You ask this question. How can someone fall into that? I have to be that stupid to follow and believe this kind of teaching. Si meu ele fa ka o so inga le nga polo e faia. You know in a kakalngo ko nga isusia. O le me ita inga nga ero o fa ftaile tu. Afkaile tu e lo na so mai. Mangu fa penge fu. Ka kovis ka la ko ulu pelau ele lile But thank God i longa lo tu no o mafai on. Ala ve ina tatu o me ia nga ele le va ai mai tangata pe on this is for those who generally seeking the truth. Onga fa pe so le fa singo la uli oi o lo ke ro why mention names? Well, that's what the Bible says. The wolf need to be exposed. Manga o mia le fai loa o le au save umale au fa angasu because it's so much at stake here. O langa o le kale, o langa o tangata. O langa o kerisiano e manga o mia ai. Anga o le gospel e le defending. Yes. We have to preach. Yes. Ka o le mea sa o le gospel. O le la o le anga fo ka por kalame ko e aver kuspa ia lunga tula. Lunga e kaunga koe whai kau whalima, ki kilo whalima, ia e mesera koe ngā peango whai aku. O le wha mawhare lewa ia ingi kaimia, mai o le wha ungaranga pa ia lea nasi. Koe wawa aini lei. Se po lea sa onga re ngei mea Ia a whapera leka ke ia le wha unga Ia koe ngā mela, o ai la e whaia. E wha tau nu uina le tūranga le. O ai fo i whaia le wha unga. Yes, sir. Ai o ai fo i. E fa uina. O ai e fai al fa unga, o ai foi e fai al wa le ka wa ka me fa manga o Yesu ya se fai per o ko al fo ki sa turanga le. O key passage i o le mo Ioane mata o pu lua. Fai o lua se fulu mo Ioane lua se fulu nga e fai tau fa pe. O to talking to Christians, fai o kala yoangi I kerisiano I lana fa nau fa ale anga fa mai o to o ia te o to le fa uina mai le pa ia o to I lo ai fo I mea uma o fa uina le fai po le anointing le fai e fai e ka lea po o le o ta ua o le pa ia longo winga la ngo ofela fai upo e luas fulmal fitu. Fa mai o le fa uina foi ua auto maua mai ia te ia. O le ia te ia le alongo nga fa ka le same person le ka ulong fa polus ful fa mai o le pa ia. Ava aile ia ile mareko nga mua luas fulmal fa. Nga kalangwa I te moni ma Yesu nga mai kala uli fa mai what business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? Notice these words from I know who you are, the Holy One of God. So ole pa ia ale tua longoinga
o la kalango ia Yesu. Wa fe me Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? Fa me o mato loa ia o le pa ia. E o foi la le luka fatul fa nga same thing la record le luka kala foi ia a ke mungi fa me let us alone. What business do we have with each other? Jesus of Nazareth. Then they say the same thing. What have you come to destroy us? I know who you are. The Holy One of God. Ya ko savala ia le yang e ongo koluiva. Na foi ele kala fa penga. Ang koluiva. Ioane Ongo iva. Ono iva. Foi mai. O matu tal tonu ma ua matu iloa o oio le keriso le pa ia o le alo o le tua. Ngo inga o e tu sai mara usil pasta po aile le faia. O le faia le fa tau ia fa tau winga o le mele o le fa unga. Ngo inga o Yesu e faia. O Yesu langa ke faia le fa unga lea. E o foi la ile context pe aki kilo context o inga. E ta milo umalava mea e whaka umalava i Yesu. The Holy One, this passage is talking about is Jesus. Yeah, le si mea ava ai o yoangele kusia. The same word la whaunga yoange o le ongo iwa. Same word ngā le whaunga i le 1 John 2:20. O lo whakakau ia keriso Yesu. Ma le vaenga ronga lua rau si po ai la whauwina. O le au kerisiano, Christians. Tā tau, me o whakoi, e le se mea ka os kerisiano e le whauwina. So os kerisiano so kerisiano lava ua ona whauwina. E le vape se me vanga hapea o le skirsiango whauwina, o le skirsiango e le whauwina. So the practitioner or the doer or the performer o Yesu. O le object o langa whauwinga o le kirsiano. Pe me whakoi, the moment nga whaikaka mo kirsiano, all these things, think of this thing, Apas. Is it possible nga sauleanga pa ia, whangau whauwinga I kako, ai le iaisi mea. A whapeu whamangaro inga kako ang sala, ua sio kako leanga pa ia, baptize kako leanga pa ia. A whawhere whauwinga leanga pa ia. Longo inga, whauwinga whui kako, Mea di sile sa. O mea umanganga kupu, ina ua whaita tau kirisiano, ina ua whaola ina kako. Ina ua whanau whauwina I tātou. Le whaola inga nā le sa whau kako I Yesu. Yes. O ila, o le whakingonga la le whaunga. O Yesu. Yes. Mea umaia, ava ai ai kākus pa ia, o Yesu la whaia. Pela papkisonga. Pela karongara yoangi, o ke papkiso ke o kou I le vai. Ai saule papkiso te o tau I le anganga. A tau mareafi. So oi la referring ai. La referring ai a Yesu. Ia, sa wanga bi fer fam karanga nga Yesu o Yesu lang papkis. Ia o le ana wa kau akaka mai ale. O le kut di loa ka pia fini le upule. Fa unga I le nganga pa ia. Ia poi fo I le fa ki ngoa ia la fo I longa winga I le tuspa ia. Ia maro e kusai la ma o onga funga le kuspa ia. Ia onga I se tas fa pe fe la fa winga I le nganga pa ia. Po le fa tonu fo o se tasi ina ia fa winga I le nganga pa ia. La le tūranga o e tu sai ma o onga le tuspa ia e kalivabe aku ele ai era o verko ele ai langa ele se me e ma foi ona fai tarata pe on verko this is the whole package e come so fa tasi man fai o tatou ma kirisiano ele fa pega nga whaola inga I le kausang ngei a whako a papkiso inga rang pa ia kausang fau. E le se mea whapenga. E le whape whaola inga ngei a whako a wha uina. Pata ua mio tonu ina kausang ale. E le se mea whapenga. You try and come faces Yesu e konkus pa ia.
You're not gonna get that. Langa le mea ngā la hefe me kusi pa ia. O le karila le vang mo morofsi ele ai ele mfenga nga kupse me fa penga tu sai ma o nga le tu pa ia au ina o se tasi pe fa fe ona fa uina i langa pa ia. Pe ko nga me funga le tele ke e mo kon kusi pa ia se me o se fa tonunga fa pe e papa kiso o ko le nga pa ia. Nang fu ele se me mfenga fa ta. O le tu mfenga fa ia. Pa me le inga statement ia po se history fa kau i le baptisoina o tō i le anganga. Ai le whapeo se me mwhai onga whai e si. Kasi raka whai mea ngā ngā Iesu. Me wura ngā le tātu te wawa ai e. Ma whai atu e tai fōlinga tutusa lava i le nātura o le whaunga le anganga pa ia. Ma le baptisonga a le anganga pa ia. O le si mea kele ngā pera o whai atu, o le mea le mafule, ka pēr karango le mele whaunga i la ula valea self-observation i tangata o lo whaunga inga lava le upule al papisonga le anga pa ia, papisonga le anga pa ia. Fōlinga mai whaunga le o se i tu a inga mana. Pe kele a kulau mana lola o mana. Pēr karo papisonga le anga pa ia, pe karangoa I mea wha pēnā. E maurunga lo anointing le anointing ares. Wha pē uma o kara pēni inenga whālunga. Koe ngā mea whenga le mai sengo o ka kalo ia mālolo. Kai mi ngā lai whai mai o ngā ia ngā mālolo ai. Ai mō mure whai mai o le bēla ngā le kua. Kua ilo le li. Kua ilo. Ar kai mi ngā interview mai ngō ka kalo ia. Ngā mālolo ia. Koe ngā mea whape ngā runga. Ia ai mō e whamu mure le man mai o le bēla ngā le kua. Kua admit koe ngā o le kua i onga ngā le. Ana asa interview mai me o ngā ia. O ngā ia lenga. I'd like to read that in Britannia. It was a fool. I am writing these things to you in the 1 John chapter 2 verse 20. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. Kusa ole fai upu ngā fia lua se fulu male onu. Lua se fulu male onu. O ngā e relate ngā e lunga. Whamelo la e whai upu lua se fulu. Verse 20. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Kusa ole mele le tong whai o whamakala i whai upu le āpasna. Ole kusi ia yoangi I kerisiano. Whamakara paraphrase al whasamo me whamai. Wa ia te o tau le whaauina. O le mea fwoi le pasta o le mafua mai e whape whio le rau le whaupunga le rusu fitu le whape mai o ngā fwoi ia au ai se tasi o tō e leo I le mea le whai mai I le koe mga o mia na le toi anu le au kuspa o mea umanga whakeka inga la pēlor whai upule e lua se fulu pasta ka mai ha o tō o ia te o tō le whaauina mai le pa ia le kawa ai o me mo more o mantava ai I o kanka le fa uina o Yesu e tu sema fa pun kawa ai a fe melvanga mo fa po lus fu mai ha o to o ia te o to le fa uina a fe mel kuspa ia va Britannia mai but you have an anointing o le upu le quick ngai le upu ekete means you are having like o ngā ia te oe, o lo ia te oe, o ngā ia ke oe, o lo ia te oe, o ngā ia oe, le whaunga. O le kusi o I kerisiano. So ekete is from the word eko, means I have. So when John says, ngā ia oe, like you receive, you have it. You have the anointing. Mera ngā ruk whea koe, so kerisiano lava, ua whauina ele atua. O le mea la lenga o oe, e lau kamana peni whamai. Ma ngai ar kala me o sos kersiano lava o anointed. A saulo man meanga fiku me sa e muli longa fiku nga mai. Me fa pe anointed. You e kaunga nga e prosperous. Ta ona fa ele se meanga I lo se fa lo inga la fa pe kele mo o lo o le o ya te oele le anointing. That's not what the Bible says. Paula vel mele I or kersiano o whaauina. Pe
pe alu la ko la unga pe la unga iskaka pele ai. It doesn't change the truth. Wa umona fa uina oi. Po sa me alofa fo I le fai la unga. Po sa me alofa isi ma me alofa uma I vesi ngai. Pe ia la sa me alofa pe anga pele. Ele sui ar ka kus pa ia. O tato o fa uina I tato. Or kalanga to spa ia lai. So if I paraphrase something, if I upunga, it's going to be something like this. The truth is, you have the anointing. That's the truth. Pea fa pe fa nga ka ua, nganga kuse kuspa ia kuse malangona la ia. There's something called mood ile nganga kuse kuspa ia. Ta ole mood la ia indicative means the truth. It's the statement of fact. The truth is mayongi. The truth is you have the anointing. You have the anointing from the Holy One. Ngoinga o ko Cristiano o ia te utule fa unga. Enga fa u ko o ko Yesu wa ia le fa unga. That's true. Na la wa ia o ko fa unga. Yes. O fa o ko Yesu. Sa voler fa po los fu mal fitu. Pasa. Na ke va ai na it fa tau fa pe. O le fa wina fo I o auto maua mai ia te ia. E tu maule ia te auto. E lea o ngā fo ona o ina atu stasi ia te auto. O upunga fa o ngā I kuspa e pālangi fa I ngā fa mai you received. Ale upula ngā kuspa ia o le e lampe te sa mo le upu fa vai o lampa no means you received. A maila e kala a kuspa ia I fa mai makara yongi. Will receive oko. You already received the anointing you received. It's talking about the truth. Stance, or it's talking about le mea umang kupu le tua nai. O le mea moni. I paraphrase it. I'll say mea o le mea moni. The truth is, you already received the anointing. Wa uma ona talia o tou le whao unga. Le mea la ngā e kusa marasilia ngā me pem whainga wha atunu. Pem whainga awa. Ia le mea lo wha unga ranga pa ia. You can't do that. Because it's something beyond our power, our ability. Ele mea tātou na whai. O le mea whai ele atua. Ia I tātou. Le whai leo kako ma Cristiano. Ka ulo kako Cristiano. Longo ingau. Wea tātou wha unga. Wa umana o tātou talia. Mea la ngai ke le fia ko e ngā mere whai mai vaailau wha unga. That's... I wish it's there. I wish that's what the Bible says, but that's not what the Bible says. Kai fōlinga mai le mea lea kai pe I ora nganga esi. Ioi. E resi a onga mga mia. Ioi. A fo ilo e whaolainga. O lea la I kukongan mele le whaolainga le wei. O whaoina I tātou I le nganga pa ia. Pea whaolainga oi. O le mea e mai fua e le atua. Pea mai fua le mea lea. Ia whapenga fo I la nganga esi. Before Elisa me ka foi fusa o le mea. O mea la ua ia. O mea la ua ia. E kau ainga pe sa o le pastor kau. O ngore kau mafau ka savadinga mai ka. Ele se mea vunga le fa pe a ele lei o fa winga le oi. Ele se mea vunga le ke mikai awa it's not a fruit of your labor. Ele se mea nga e nga lue ai. O le mea nga fua I fua mai ele atua. O nga fea no one knows the exact time, but the closest biblical answer would be this. Teimi na whaola I ngai oi. Kemi na whaola I ngai oi. Kemi na whaangau fo wingai oi. Na kukupu mai mea ia. Kau amio konguinga, mo tinole ola whaavavau. Whaamangalo ina anga sala. Ua whaamau whailonga ina. Papa kisoinga. Whaauina. Sa o e pastor me o koe manga kuanga. E ia si vaenga mo ki kala ngō fo di mele a. E mo sa o mele o whau. Mai, o le kala leo ke whaangu so. Se ke lor whau unga ro wakari I le leo ngā wala unga mai. Wau le ngei whapea. Whau inga I le leo I ngā wala unga mai. O la le mele mo I mele. A whapea le la unga mai I se le context o le mele a mai. O se whau unga la le mele. O se se mele. A me se avai le leo. Mo o le whau unga le leo. Ke lor kam. Whau unga sau ea. Ni wanga o kala. Ea, o le mea la leo kau fongi whapea.
ia ko ika pa fora me ke me ka ka fa foni ke wa ka se ke wa ka la ma fa do ke le me la ka la a ko ngo sfa ngo wo me ka iro ia pa o kala nga o me nga pa o ke me e ma ki kala ngo fo ba bani wa fa longo so ya e la nga pas e ke le ke le va pela oh sorry ia me ka do ke le fo yeah le winga ka but I think ava pe fingi me finga fan so I think I would be I'm your number one fan no ongala ko nga me la ke wa ka ke a share me ka ke for like or kulanga nga la ia o ma fu mai fi ole sa ole loa e winga me mele ton va ku tele o ngai le lava mata o le fa unga le nga pa ia ole ata le Talanoa fa pe o la ukala ngoa ile si vaenga o la vala ko fe nga tala as e suise kala ngoa ile lava mea le ngala kala suise ka ki kilo po le aton le mea la kala ngoa ile il kuspa ia wa ole fe nga kuai male tulanga lai a fa ulo si they use the actual oil because ole it's a symbolic thing e fa kakaunga ile nga pa ia kuso o se sauninga o se tasi mose no lunga la kala le fasamo mose faiva per fa winga o saulo fai matupu ala ku ia Samuel fa ule le fangu umalola ia famerola ia le o e fa u Samuel wa maka Samuel o fa wina e o ele tu ngoinga o le tu ma faia nga fa uma e o foi ata vita he said the same thing pa sa uma tu first 16 of first Samuel Samuel 16 first Samuel 16 fa mo ia e o mai foi la I fe nga fo o tu langa nga la ia o fa unga foi e fai ele tu ba ele fe nga fo like something that happens once and for all ele se me ka o fa ungei ko kalo le fa unga kai I don't believe in that. Ko fai disi fa ka kalo mo fa ko nga me fanga fa pe ia wo fa longo iska ko fe kala me yo fa unga nga ia le sio saro ke kalo mo fa unga fo a fa pe se me apenga nga la ia kusa mar kala kuspa ia I will be able to say something like this longo winga ngai kelsiango last week malo le me nga fai la fa unga nga kusa mar nga kala ngai le ko ke siang vola ia kalo vola ia le ia ko fai mo ke siang wala winga ka uspe ia pe me ofer ele ma fai se cristiano o nga fa pe ele fa winga so os cristiano o fa winga ha pe o fai la unga e ko ka nga so le fa kole o le fa winga pe la usanga nga a sa ole si fai la unga ele pa o kele kind of pouring it fa longa tata fa melora e o le se fa wa ele o fai la unga le se fa unga o ele fai kala ele se fa unga a ko fa ngo fi o ele fai kala ele o cristiano ele o lo le me ka o fa unga ele o le io e se ale me a lo fa e se fa unga e se me a lo fa e se fa unga so any Christian wa umma ona fa winna ele Yesu ile nganga pa ia menga lenga fa ta u fa ile upule ole ile male ele so Christian o fa wina ile nganga pa ia why I say ile because it's not the Holy Spirit that anoint us it's Christ that's anoint us with the Holy Spirit it was done by Christ with the Holy Spirit. It's not done by the Holy Spirit. So those kamai meanga le foi ma foi le si fengu mi kai I fiangi ka kalo se senga fai o ngame. Ele fa pe e lo ai le tulanga tu le ngang pa ia yo le tu ala la fe me kala Yesu a sau ia lo il kofso swanginga pa me o ke alu a wina mal so a sau ele so swangi le auto e fa manatu ya te utou mea uma na wa o toi e saula le pa ia le o fa au ina tato Yesu ma fa ma fa ilonga ina tato ma baptiso ina tato o le mea nga ale nga pa ia fa so
Ia, a hulenga whaia le whaawina o tātou. O ke riso. So a kura sisiku, it's like Christos gave us the Christmas. O Yesu, o leo whaawina, o a mai e tātou, le whaawina. Le anointing, leo kako ia ngei. So, o ke siano la ia, any Christian, o ia le whaunga a le atua. Ina o whana fu. Ioi. Pe kalia sisi, pere kalia sisi. That's what the Bible says. Menga ke vai o ku sama ka ku spa ia. Lau sunga. Fa fea la le lau tele o le fa punga le. Fa i punga le sufiko. Le o lo fa pe mai. E lea o ngā foi o nā o awina atu e se tasi a te I o tau. E lau I le sau ere ko ai ngā le fai mai e le koe mga o mia le o ea o ngā kuspai. O ngā I le whau punga le. Ia o nā se tua le harapasta I le kura. I sa o le lau siri ngā le pasa. O skasiro fai upo e fai ai lava e tanga talkalanga. Le ke minga o lo kausanga mua I le aunga. Makawhikau me le siro makuanga o le Australia. I lenga o le ke o ngā mea ke o penga whamkaranga mua. Fai mai loa. Ko ke o mai le island waku. I ofia sa mua. La mo ko ingi. Paulula ia. Ke anko sipa ia. So le ia ke milanga ka kele mama lam le whakulo kausanga mua. Lecture lo o marisia o konga I le mea la lea. Mai vai. Ko ke le koe mga o mia ngā mea. O leo iai le ngang pa ia whai makako whai a onga. A onga. Ia hoki a ko. Ia le fiangi kerisiano ka kongu le ngā mea. Fiangi kerisiano. A le mea ngai misi ka ngaka whai kau I. Whai kau, whai upunga e luas fulu male fitu. Ngai whai mai as for you, the anointing you received from him remains in you. And you do not need anyone to teach you. When you say you do not need anyone, it's not just anyone. Our golden word here again is always context. Always look at the context. You don't need a pastor or don't need. That's not what it says. Ile context o I. Fai kaunga fai upu. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. So ole mera ka fai ang fai man koi lunga nga fai mai they leave us. They depart from us because they are not a part of us. Avanga la le wo ese. Avanga ye le refer kala le fai polo ngo fai mai about those fai mai. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. Boku sia ngai mea te auto whakakau pe winga ia ila tō kam whai whaasese o tō, pe whaavalea o tō. O le awaenga langa, those who are trying to lead you astray, le whakakau o kala le yoange I whai mai. And you do not need anyone to teach you. So when you say anyone, it's referred awaenga le lunga, wa awaenga ia le wo se mai. Awange I ngai whaasese inga. Awange ia o se o kou. Mai ere au ngā fo I ona o atu se tasi. Lea lai whai se kasi la wanga. Se kasi la wanga. Le uos. Ioi. Le whapeo whai mai. Awale ia whawheo le whakongu mai. Sa ilia viong pa ia aleli. This has nothing to do. Wa ese whawinga. Koe fo I whaala ia le context o le be. Ioi. Kusala fai upulus fulma le ongo mai those who are trying to lead you astray. O tangata ia. Leo lo whakau ia le kalanga yoange fai koe. E lua fiku. Mai awange e kua se avangoa la vaenga ngai a wa o ko umang fa winga o ko a fa wawa fai kau fai mai about all things and as that anointing is real, not counterfeit. Ia adela le o ila. Iyo misele nga onga la to nga mafau nga onga le o se o le lo malele fai kau fa le fai tau mo to fai tau inga ia mo ki ngoa e malama le mera wa sa o le marko fa punga si wala wala nga pa ia o ka ko onga o le mo le mele ka ngo lo fiku
Peon kakango le tata le vanga le theology le salwa patu. I will fefe le theology. I will fefe le original language. I will fefe se kuspa ia pea ele avea lo u fa pea wa ele fa pea avea lo vai. Yeah, I'm talking about myself. Me mea la pe ye o se mea leanga po se mea le tona fai il sa il kuspa ia ele fa pe veale le leanga o la kangangu ma la fa sa mo ma mea o se mea leanga il ko anga ya o ngangu ma o fa sa mo dan fu o mea ko nga fai o mea fainga lu o tools nga li ma i ai ia le fainga o le ngaluenga ale tu ele fainga la ko la unga malongu ka pungi e ka ngo ka kala lo fonga la unga la i pek fa sa mo pek fa preta il tulanga ko nga ia so e tau unga mai o io le mama tulanga nga i Maru. o malan ka psisil ia pela le mero ka ngoi le museo la ko fa vale nga me ka le sky ya yesu Asa do de fe mai ia. Na la nga ku le meu fe me da nga pa ia ko sa ura. Sole ka pastor nga me Pastor. Kapsil mun mun da fe fa kai ke lo foi ua lava se sau de pata u no mo dem ta ia e ia se me fa pe ua o te le fa unga o de cristiano e fa unga o de cristiano do su fa kai lo fsi mun eu ora se gamia fa me o querer fa unga de cristiano fa unga de cristiano ela se cala wala lo nei sunga fonki de kula le ai mo se nga me o vai ka ilo ke ua fa se kala le mele ya eli me sai my double your spirit I can't see that here il venga fo pero mo fa ku sa uma le fa unga lai ka ku sa fa unga ngai la sunga ku sa fa unga le ya ku sa fa unga lai to ina ku sa uma fa unga lai ka uma ese me alo fatangata ese malo si anga pe o lo malo si anga o lo vai nga o lo vai o lo malo si anga o lo vai nga he ka inga pe I have no knowledge in email accounts makupim that's my number one weakness in terms of ability I'll me alo fangale tua I lo sunga me va penga comes to anointing kusa leia le Yesu anointing ma le Yesu anointing same power same effects same Bible same ele se me pe one me o kelinga pe ka ke fie fusu pe fa for me I ka kala fai des ka mai ma ai lo fa unga o ke mi mika lo fa unga la me mika fo ma si me como fai lo fa unga apo lo fa unga it's nothing like that in the Bible le msa unga pe anku spai we are Christians fa fo winga ko baptizo ina tato se ka fa pe ma ai no ula fa pa ye what a man fai fa ye self finga ele vai fa fa no fa pa ye al me lo fa unga ai yes o le fa pa inga la me nga fa al fa unga la ele sa me fa Yesu ele me fa volanga ko e kawanga ua se addition il fa unga le o lawo it's done it's there me fa pa inga fa me tau mama mo fa tanga ia nga o ke lu fa ka e di ka nga ele ka nga o lawo ia o me ka nga e o lai ale fa unga o lawo it's already done it's there ke pea nga isis lawo ia o ia ai sau lo la ole mena ka va pai lo fa pa inga so si ka mama mo fa ka grow lo fa pa inga grow lo mata angol outcome result no angol fa ia ale fa uina ia ol meang fa kerisi ile au kerisi it's done it's finished it's there ka ko ke ola inga pea ko fa ka kasi lava le mele fa mai as for you verse 27 of 1 John 2
But as for you, the anointing you received from him remains in you. A koe whaupu, o le whaunga, o ia te autou, e ngofo area stands, so e kemi kua ngā ilwe mai you received, wa umang karia o ko, ai kemi whai pēr, le tū mau remains, I ton o le upunga e ngāle me no, you dwell, you live, you stay there, no ingo kala, o le whaunga ngā, e ku mau ia oi, le mea kakanga le whapea whauinga last week, ka o mai ngi, that it stay there. Ako mai ngi ko kalo si whau. Iyo, e rese mea penga, that's not biblical. Usa le whapea ai umaron ngā whaunga, ko kalo si whaunga ko e mai. E rese mea penga. Yeah, out mea, once it's come, stay there. Just like the Holy Spirit dwells in you forever. It stay there. It stay. Ia maro pasta. Ia pe ese si sili pe ese si mete to e whanau te le ai le whaunga. Tau po de nei fiafi au te roa matu nei tūna I mea ia sa fia mamla mafo. Tu sai mane au au ngal tu spa ia. Ia le li pauanga mea whaftai. Ia ole ne fiafi mea maasangi la. Talanoa le Uso. Ia ole ase se mea whaale peua le tau tamali. Ole nau ta inga ia tato iloa. I le finangalo o le atua, a whapea fu e le haua, pe se vai se siua le fitau. Ta talo oe I le atua, ne e whailo atu I le atua, I le mea ona ia I lo finangalo, whamui mo Talanoa le Uso, e talanoa atu wha le uso e langa langa, e lu I tau, a whapea ua le whikaui, ia koe au mai, a whapea o whitau I ia le li, ia e whau whaatasi al tātou, sa kako sa valinga, ho wala au I le atua e tātou, ia Paulus koe whapai e pasta, a whapea I le atua mo nefia. Whapai pasta, me siri na ua e whapai tūlanga le nā, ia la le tu e whasiria le whamtalanga, ua e o iai. Ia, au le nei a fiafi e mo le tu le nganga le whaftai, ma lo ngā lue, ma lo ta pena, pe o masani ata o le fiafi pa mai nei potkarami fa manuia le tua tai nga ruenga o fa fenga ai I le fauina ma le fa ta se tino keriso ma do sa ili ia fa manuia le tua tu sai nga du e fai alo na fina ngalo ia ma o titari tonu o le fai unga nga le tatu Talanoa le Uso le nei a fiafi fa manuia tele le tua I lo loto le nei a fiafi soifua Amen.